Bora Đorđević, ili poznatiji kao Bora Čorba iz rock grupe Riblja Čorba, napisao je jednu pesmu pod naslovom Tamna je noć. Ona ide ovako. Tamna je noć, nebo tmurno i sumorno, nigde zvezde ni meseca. Ja se osjećam umorno, tamna je noć. Ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje. Da neće crknuti od gladi, svi čekamo neke bolje dane. Tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mi malaksali i bledi. Pitamo se koliko li ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred okom. Završit ćemo svi u mraku, užasnom, dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali. To je, nažalost, tačno. Tamna je noć, sve je propalo davno. Uz nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Vrlo zanimljivo, gotovo nihilistički, filozofski orijentisana pesma. Međutim, kada razmišljamo o tami, o tamnoj noći, onda bismo mogli svi da se složimo da postoji u nama nešto iskonsko da se plašimo tame. Ljudi izbegavaju tamu paleći svetlo, vatru, sveću ili bilo koji drugi izvor svetlosti. U prošlosti se verovalo da raznorazni stvorovi koriste tamu kao prikrivalo za svoja zla dela. Pored čudovišta i karakondžula, tu su lopovi, ubice, mnogi drugi. Podrazumeva se da pošteni, čestit svet nema šta da traži na ulicama kada padne noć. I ovakav stav se provlačio oduvek u folkloru, narodnim pričama i predanjima, kao i na mnogim drugim mestima i opstaje do današnjeg dana. Pogledajte samo naše gradove, koji su toliko osvetljeni da se njihovo blještavilo vidi desetinama kilometara, pa možda i stotinama kilometara daleko, a vidljivo je iz svemira. Pogledajte svoje domove. Svuda ćete pronaći neko svetlo, bez obzira da li je to vodič u nekoj tamnoj prostoriji ili svetlo sa vašeg punjača za telefon ili sa vašeg printera, ona mala LED diodica. Neko je to nazvao svetlosnim zagađenjem, gde zbog velike količine svetla niste više u stanju da doživite pravu noć, pravu tamu i sve što ona sa sobom donosi. A to je zvezdano nebo, zvezde padalice, bubice koje svetle u pomrčini i puno toga drugoga. Zanimljivo je da se čak i u Svetom pismu govori loše o tami na način da se tama upoređuje sa onim što je zlo. U nekoliko biblijskih tekstova koje ću citirati piše: Bog je videlo i tame u njemu nema nikakve, 1. Jovanova 1.5. I videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze, Jovan 1.5. U 1. Solunjanima 5.5 piše: jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana, nismo noći niti tame. Da li je dakle onda moguće da se Bog otkriva u tami ili da koristi tamu da bi nas nečemu poučio? Da li je moguće da nam tama može koristiti u našem odnosu sa Bogom? Da li Bog želi da nam pokaže nešto i kroz tamu? Ja ću spomenuti ovom prilikom nekoliko biblijskih primjera gdje je Bog očigledno koristio tamu da bi doneo blagoslov pojedincu ili grupi, odnosno da se otkrivao pojedincu ili grupi u tami. Neki od njih ćemo spomenuti, dok ćemo se zadržati na jednom konkretnom primjeru i na kraju pokušati da izvučemo praktičnu pouku za nas danas. U Bibliji se pored negativnog spominjanja tame govori i na indirektan način o korisnosti tame. Na primjer, kada je Bog stvarao svet, noć ili tama je postala sastavni deo 24-časovnog dana. Noć ili tama je potrebna čoveku i većini drugih živih bića da bi se odmarala i obnovila određene hemijske elemente u svom organizmu. Zatim, pronalazimo određene biblijske ličnosti kojima je Bog govorio u tami ili se otkrivao u noći, u snovima, u tami, kao u slučaju Avrama, Solomuna, Davida, Navuhodonosora, Danila, Josifa i mnogih drugih. Ili je možda skrivao svoju prisutnost u tamnom oblaku, kao u Mojsijevom slučaju. Tu su naravno i pojedinci poput Nikodima, koji je pod okriljem tame došao Isusu, ili Jude, koji ga je pod okriljem noći izdao ili su mu sudili u toku noći poput fariseja. Danas bih konkretno želeo da se pozabavimo Avramovim slučajem. Događaj o kojem ćemo govoriti je zapisan u 1. Mojsijevoj u 15. glavi i smešten je u vremenski okvir od 24 sata. Već u 1. stihu pronalazimo činjenicu da se radilo o noći. Bog se javlja Avramu na njegovoj postelji i kaže tekst: posle ovih stvari
dođe Avramu reč Gospodnja u utvari govoreći: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Avram je bio na svojoj postelji kada mu se Gospod javio. Ovo nije bio san, nego vizija ili trans u kojem je Avram postao oruđe u Božoj ruci za ono što je želeo da mu pokaže. Do tada Avram je dobijao samo opšta obećanja o potomstvu i o zemlji koju bi to potomstvo trebalo da nasledi, ali godine su prolazile i obećanje je izgledalo dalje nego ikada pre. Avram je bio otprilike 85 godina star. 14 godina je već bio u Palestini. I zato Bog dolazi da ponovi svoje obećanje, ovoga puta mnogo jasnije i mnogo konkretnije. On kaže: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Prvi deo 15. glave od 1. do 6. stiha je uveravanje da će Avram dobiti naslednika, dok je drugi deo glave od 18. do 21. uveravanje da će njegovi potomci naslediti Palestinu. Bog započinje rečima ne boj se. Božje otkrivenje je pravi lek protiv straha. Izraz ne boj se je tipičan za Božja otkrivenja kroz celo Sveto pismo, od Avrama do Jovanovog otkrivenja na Patmosu. Kroz celo Sveto pismo jasno je da ako se čovjek boji Gospoda, onda nema od čega ili nikog drugog da strahuje. Ovo je Božja poruka svakome od nas. Ne boj se, ja sam ti štit. Bog je pružio Avramu utehu i obećanje. Bog i nama danas pruža utehu i obećanje. Ne boj se, ja sam ti štit. Zar nije ovo predivno obećanje? Psalmista kaže u 91. psalmu od 1 do 6: koji živi u zaklonu višnjeg, u senu svemogućeg počiva. Nećeš se bojati strahote noćne, strele koja leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koja u podne mori. Ja mislim da od ovog teksta i od ovog obećanja nema relevantnijeg za ovo današnje vreme u kojem se nalazimo, a to je izolacija, koronavirus i sve ostalo. Ali vratimo se Avramu. Bog obećava Avramu da će njegova plata ili nagrada biti vrlo velika. U starom engleskom prevodu se kaže da će Bog biti njegova nagrada. Dakle, Bog je i štit i nagrada. U ratu Bog je zaštita i štit. U nedostatku radosti njegovo prisustvo je dovoljno. U njemu je sve, sva radost, svaki odnos, svaka zaštita. Bog obećava svakome od nas da će biti naša zaštita i naša radost, naša nagrada, naša sigurnost zauvek. I u 2. stihu progovara Avram. I ovdje vidimo lepotu odnosa sa Bogom, kao i slobodu da komuniciramo sa njim, da raspravljamo sa njim, da razgovaramo sa njim kao prijatelj s prijateljem. Za Avrama je rečeno i prijatelj Božiji nazva se. Avram ovdje progovara i prigovara, ali ne zlurado, nego kao čovjek starac koji je u poznoj starosti, a nema dece. Bog je obećao, a od tog obećanja je prošlo više od 10 godina. U Avramovoj duši je tama, baš kao i noć u kojoj je dobio ovo otkrivenje. Ali Bog želi da mu pruži svetlost. I zato ga poput deteta uzima za ruku, izvodi napolje u tamnu noć iz njegovog šatora, u mrak, i pokazuje mu nebeski svod i zvezde. Gospod stoji pored Avrama rame uz rame, zajedno gledaju u zvezdano nebu, ono što mi nazivamo Mlečnim putem, našom galaksijom. Kakav je to prizor bio? Avram stoji pored onoga koji je sve to stvorio. Mene podilaze žmarci kada razmislim o ovome. I u velikim gradovima, kao što su mnogi gradovi, teško je da možete da vidite zvezde koje je Avram video. One su tamo na nebu, još uvek, ali je naša noć zagađena veštačkom svetlošću, tako da nismo u stanju da vidimo nebrojene zvezde na nebeskom svodu. Ali ako odete negdje izvan grada gdje nema puno svetla ili uopšte gdje nema svetla, vidjet ćete silno mnoštvo zvezda. Kada sam pre više godina bio u Sakramentu u Kaliforniji da posjetim rodbinu, osjetio sam sa jednim mojim rođakom u planine Sierra Nevada i tamo nije bilo ni trunke veštačkog svetla, tako da se Mlečni put video veoma jasno. I iskreno već sam bio zaboravio kako izgleda nebo sa tolikim mnoštvom zvezda. Zato nam je nekada potrebna noć, tamna noć, da bismo vidjeli zvezde i setili se Božjeg obećanja. Bog poziva Avrama da ih prebroji, ali on nije u stanju da ih prebroji jer ih je veoma mnogo. I onda Bog obećava da će njegovo potomstvo biti kao zvezda na nebu. Ovi potomci su fizički, ali i duhovni. Avram je otac Jevreja i Arapa u fizičkom smislu, a u duhovnom otac svih hrišćana, odnosno otac svih vernika. Isus Hristos je njegov potomak koji je spasitelj sveta, kroz kojeg su spaseni ljudi svih naraštaja. I tekst kaže da je Avram poverovao Bogu i da mu se to primilo u pravdu.
od 7. do 17. stiha 15. glave 1. Mojsijeve, obrađen je deo od ranog jutra do zalaska sunca u kojem Avram prinosi Bogu žrtvu onako kako mu je zapoveđeno. Prepolovio je životinje na osnovu ceremonije koja je potvrđivala zavet. O tome nalazimo zapis u Jeremiji 34, 18 i 19. Nakon što je pripremio žrtvu, seo je i čekao je na Božji znak. Ptice su počele da sleću na žrtvu, lešinari, a Avram ih je terao. U jevrejskom originalu tekst jasno kaže da su to lešinari. Da je žrtva zapaljena, plamen bi ih držao dalje od žrtva, ali pošto nije bilo vatre, Avram je morao da ih tera, da ptice ne bi oskvrnile žrtvu i čekao je. I ovo je zanimljiv detalj, zapazite ga, molim vas. Bog traži od nas da uradimo naš deo, onaj koji je tražio od nas, a zatim da čekamo i budemo revni za njegovo delo, da teramo ptice koje bi oskvrnile ono što mu je prineto. Nad duhovnom žrtvom mora se stražariti. Kada beskorisne i sujetne misli, kao ovi lešinari, napadaju našu žrtvu, mi bi trebalo da ih teramo, da tražimo Božju prisutnost bez ikakvog ometanja. I u tom poslu se može dogoditi da se umorimo, da zaspimo. Tekst kaže u 12. stihu, a kad sunce beše na zalasku, uhvati Avrama tvrd san i gle, strah i mrak veliki obuze ga. U sumrak Avram je ponovo doživeo otkrivenje. Zaspao je, uhvatio ga je tvrd san i u tom snu on doživljava viziju. I ta vizija mu je donela strah i veliki mrak. Nešto slično je snažno opisano u Jovu 4. glavi od 12 do 16. Nešto što stvorenje može osjetiti samo u prisustvu Tvorca. Danilo 10.8 recimo, ili u strahu da nas je Bog napustio, Isus u Gecimaniji. Avram je bio u velikom strahu i velikoj tami, u nekoj vrsti depresije, neizvesnosti. U tim trenucima Bog se ponovo javlja i ponavlja svoje obećanje. Šta više, Bog otkriva Avramu budućnost sa mnogo detalja. Dragi moji, i mi u ovoj vrsti izolacije, karantina, možda gubitka posla, zdravlja na kraju krajeva, vremenu neizvesnosti kada se svetska ekonomija srozava kao nikada do sada, ili barem ne u poređenju sa proteklih 100 godina od velike depresije 20. i 30. godina 20. veka, kada zaista sve deluje nesigurno, kada postoje i kruže mnoge teorije zavere i tako dalje, o raznoraznim manipulacijama svetske vlade ili ko zna koga drugog, trećeg ili četvrtog, mi se nalazimo u nekoj vrsti tame, u nekoj vrsti neizvesnosti, straha, patnje, duševne tame. Šta tada radimo? Setimo se ovog događaja. Deca svetla ne hodaju uvek u svetlu. Nekada im je potreban i mrak da bi otkrili Boga, naučili nove stvari o njemu, čuli njegov glas, osjetili njegovo prisustvo. Dragi prijatelji, možda baš danas ste vi u velikom strahu i u tami. Možda niste u stanju da vidite sunce kako sviće na horizontu. Možda ste u depresiji, gubitku, strahu za budućnost, za posao, za svoj brak, za svoju decu, svoje zdravlje, život, spasenje na kraju krajeva. Ja vas pozivam da podignete pogled u nebo i da pogledate koliko je zvezda na njemu. To su zvezde Božjeg obećanja, da će biti zaštita tebi i meni, naša sigurnost, da će te blagosloviti, da ćeš imati napredak, da ćeš imati veliku nagradu jer je On tvoja nagrada. Ne zaboravite da što je tama veća, više zvezda smo u stanju da vidimo. Avramovo potomstvo, kaže Bog, mučit će se 400 godina jer će biti došljaci i robovi u tuđoj zemlji. I tako je bilo u Egiptu. Ali će na kraju doživjeti oslobođenje i veliki blagoslov. A njihovi tlačitelji će biti kažnjeni Božjim sudom. Nakon ovih detalja i ponovljenog obećanja, Avram se prenuo iz vizije, noć je već bila pala, sunce zašlo, a žrtva je gorela. Bog je obavio svoj deo zaveta. Došao je, između polovina prinetih žrtava je prošao i zapalio žrtvu, zavet, učinivši zavet sa Avramom. Ostaje obećanje i čekanje njegovog ispunjenja. U ovom poglavlju pronalazimo dve vrste tame. Noć u kojoj se Bog javio Avramu i otkrio mu svoje planove sa njim i njegovim potomstvom i ponovio mu obećanje o mnoštvu potomaka, obećanje o zaštiti i nagradi koju će primiti. Zatim čudo koje se dogodilo sa ognjem kojim je žrtva zapaljena. A druga vrsta tame je ona koju je Avram osjetio u svojoj duši. Strahovi, depresije, iskušenja, sumnje, sve ono
što može da nam se dogodi kada izgubimo Boga iz vida ili naš đavo napadne svojim silama. U tekstu Avram je zaspao dok je dežurao kraj žrtve i čekao na Gospoda. Trebalo je da ostane budan. Možda bi ponovo sreo samog Gospoda licem k licu. Ovako je prošao kroz strah i veliki mrak svoje duše. Nekada je tamna noć jedan od najboljih Božjih darova koji ima za cilj da nam otkrije mnoštvo zvezda, njegova obećanja, zaštitu i nagradu, ali i stanje naše duše. Španski srednjevekovni mistik Juan de la Cruz pisao je da će u životu svakoga ko je posvećen molitvi doći mračna noć duše. Kada je sve skinuto sa tebe, sve, čak i blagoslovi i odnosi za koje si zahvaljivao ili verovanja u kojima si rastao tokom svog putovanja, sve će to nestati. U ovoj tamnoj noći izgubit ćeš svoj osnovni pogled na Boga. On više neće biti onaj koji obezbeđuje blagoslove. Mi ulazimo u ovu mračnu noć ne zato što smo učinili nešto pogrešno, već zato što nas Bog poziva na dublje duhovno iskustvo, dublje od svega ostalog, otkriće da nam je On dovoljan, On sam. Ne naše iskustvo sa njim, ne blagoslovi koje primamo od njega ili naše znanje o njemu. Samo on. Pre ili kasnije i ti ćeš se naći u svojoj mračnoj noći. A kada se nađeš, onda ćeš morati da doneseš odluku od večne važnosti za svoju dušu. Kome pripada tvoja duša? Stvarima koje gubiš ili Bogu koji tvrdi da pripadaš njemu? To je strašna noć. Mislit ćeš da gubiš sve što ti je važno. I gubiš. Jedino što će ti ostati je Bog. Ali to je sasvim dovoljno. Jer On je taj koji čini svu potrebnu razliku u tvom i mom životu. I na kraju, ponovo smo s Avramom u mraku. Ponovo je noć. Na oltaru gori žrtva prineta tog dana, žrtva zaveta. Ponovo su zvezde na nebu i Avram gleda u njih dok žrtva dogoreva. Tu noć Avram je znao, bez obzira na svu tamu, mrak i strah, Bog je sa njim da ga štiti, brani i čuva. To je Bog koji je veran svom obećanju. To je Bog sa kojim je sklopljen večni zavet. Zato vernike ne bi trebalo da iznenadi ako se sretnu sa periodima tame i nevolje. Božja volja nije da nas baci dole. Ne boj se. Sve što je obećano Avramu važi i za nas, jer smo mi njegova deca. Deca vere. Dragi moji, neka vas Bog blagoslovi.